for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so when you aba ekwesi kapane so minimo edi ehye gana wahala dwumedi na bra asosamede ebebesom ahwefo eni etifo mamnim se meje adwase ida na chese ensem a ekotwi ekobreman enamede ebesom enede ya prophet Kofi Odrom adinsim bi aba betu edwa ede afa Christopher yensom eni sese sori e wose yensori waka ewo yensum emu na wodi etu dwa no wodi echiremu esem. You don't need miracle to run a church. Ghanaians must wake up we ene ensem a wodi den etu edwa wo hunu se enye yensenchirene enye miracles ayebeye enye nyoma yebeda ne di ewo ensori dem no no enebema ensori no etumpo anase no na betinyama asori no edru pempenso a ewose edru nte wose Ghana form ensori na wo mo ehunu se enyoma bi wo hono mani kwan se wo mo edi wo mani edi eye echim na eye papa we founder and leader edi ma eye Alabaster International Ministry eye Prophet Kofi Odrom ne ho asem ena making na wo din sem we etu dwa na chiremu no din chiremu ni etu eja SM say ebra ye dro no ebra Christopher ye ne bonsam edi apreapre na apreapre na ye de ne ene dane da bonsam nyoma nkonya wo de fa akonfo so adusifo so malam so wo mo keka eho ena wo de dane ho adim ene obehunu wo kọ upeweni aye no mo de ama upeweni aye no mo ne de ama na wani age se o me krampo me twenya me ni mu amenya enso me kọ dusini wo me kọ malam ho me kọ konfo ho me kọ imam ho me kọ we wo menya de mehwehwe enti na chese asese se Christopher ene bonsam edi apreapre ewo miracles ana se ensentrene ehu na ehu ebehia se yebetwe ehu ede afi hu na ebusuafo ensem bi odi atudwa making kan ebi ede atwemo se magic or sorcery on the other hand is a satanic in origin and worked by seduction through manipulation and tends to boast the ego of magician, and the church need to desist from all those culture. Na ebiemons was sign ede etwa eso SM ebinum etwa so ehwehwe miracles follow de enkeka ehun nanso so ni nyina no efinya kopon ho nanu so say enode etu josin. Some of these miracles tend to follow magical principles and spiritual such magic are condemned in the Bible. It comes to the church in the gap of miracles and wonders. Where any ebiemu so there was sign some ede kan ho wochemu se ehu behia say Ghana ye betwe ye ho ede efri ho na efuto osade ema Ghana for ebie eni. I therefore advise the world and Ghanaian churches to be careful about the issues of miracles, signs and wonders, since the Holy Bible is against such conduct. For miracles can be performed everywhere. For the great controversies wages everywhere. We have been warned about false teaching, false Christ, false prophet, and false miracle. We must take these warnings seriously. We any ebium na wadini 78 etono na wokoti ye edi free Bible mu test in the Bible verse na aba ede na so they will throw ye and so you're saying to the law and testimony, if they speak not according to his word, it is because there is no light in them. We any day would they try to woma Ghana for ehunu say a brason said Ghana for yama ni enye day enna honum enye dan yebetu edi ensencheni echi yebetu edi chese awawade echi maye nye ye ho te say anwansa wa hu ahwede na ne ye chese wo mu nyina dimbika na mu di achire anansa bio anwansa wa hu ajanabia na ne wo mu nyina atu den agu eso maye nye te say saa emon na mom yama ni enna honum ne hu say ensencheni awawade a ekoso anansa ekoso wo miaye enye
no ene ma eye ensori etumpon na nya no so na ema nyame animunyam eye den edan eye edie na ni nyinam eye mpaibo ene den aye beye eno ene be ma Nyankopon animunyam anase ne nsenchene adadi ewo ya brabo eso na se ye pe eye nsenchene na ye pe enoma awomade na se de ye no enye eye nyame asem no ebo ebra ene ne nkodia na ne ye nkai ehunu se enya de se de ye hwehwe no ye nsa ebetimi aye den aka na ebiem suso no wode eye afutuo no atu edwa no Ghana fo bebre na ede wo mo adwenche aba betu edwa wo hwe ye papa ne nsem a wo kan one time you will be a babonte, a baby can a year and some, and I say a year, you may be a cost or dinner who issue. Now, so Ninamu, what's not say I shall when say Ghana, Nitu any a year Christopher, and who be here, say any idea a year papa ye can, young fire and boy a year put to you now, who said, and yes, and Shannon, and to me a many part etumpon, and yes, and Shannon, and many part bravo a year, and young one, dear, and my who so a bravo ever cost one, I say entumpo because Bonsama, our dear, Yame, and so a hour, then I said. Ube say nyame edie and upon some DNA and say wuni pana we nyame eba no what dey ebe ye mpaibo na wo be nanti konkron ye eyemu na eno ama Nyankopon ni monyam ayeden aded na we waje se dane dance nchene na wo be di echi a ene na baba abedane eye once na chese wadi efunachi besie wo so aka eye ehu ebi enti ye papa afuto wadi etu de busiafom moma ye hwe na ye hye no eye enso na ye ntimi endi eye esu na timi aboa ye because ensanchene enya de se ebetimi ama yen akọ eye enkan na ensem no emu no wonim se obi asoso na adwenche ne no ebinom mo ekase eye no kredie se ye de ye papa eka no ewom nanso so onkan hu se Nyankopon ba ye wo ye nsanche no ya awomade bebre enti wontimi nka se ni kwase nipa prehwehwe eye nsanche ni obi wo hono ma wo se nsanche ni no esi se de be ya wo bi so wo abonte wo hunu se we de nyame abasa na ye den aye enti eno nkire se ni kwase nipa de hwehwe eye nsanche ne de wo be hwehwe na emum ye ya se de se ye be hwehwe no wo eye kwan pa eso emum ti wo ka ne sa de no de wo mbetimi ene no aye adwempa wo kan se eni kwase ye prayer hwehwe eye nsenchene na ebema asori atumpo na Ghana ye nsori ede a ene wo mu entimi no enye adwen ewo eye efa ebi abusuafo wo hwe ye papa eye prophet Kofi Odrom ne nsema wo de atu edwa ya won so adwenche efa ho eye sen fabram ewo too much in comment section like your videos na share ewo all the social media platform wait me follow ye ewo ye ID page ne biom so ye Twitter handle so @tumajin_. Meeting at the Ecclesica Padasane, Yabasane Shia Makram. Too much GH. We did that say Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH chat. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaiah Kodwampo, we betun afem the great tempo. Mbrin. Won me kan woni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mu ye too much. Na me so me ye am fire.